Hello friends, nongeye kubaha ikaze kuri Kabos Fabrice. Uyu munsi nkaba ngiye kubabwira ku kintu kijyanye no kuzuza location ya YouTube channel yawe. Ni kenshi uzasanga aba content creator, aba small creator bujuje zino requirements z'amasaha 4,000 n'aba subscribers 1,000, ariko ugasanga kuba monetize bashyizemo bujujemo ibintu byose bisabwa ariko biranze. Akenshi na kenshi ikintu kibitera nuko kimwe mu bibitera nuko babujujemo location bagashyiramo igihugu kitari mu bihugu biri monetize, bitari eligible. Rero ni gute ureba ko igihugu cyawe kiri eligible cyangwa se buryo ki wakimura channel yawe ukayishyira mu gihugu kiri eligible? Nta kindi dukora rero, njye sinkunda kuvuga cyane, nkunda kwerekana ibikorwa akaba ari byo byivugira. Mbere yuko tugira ikindi dukora, ndagira ngo nkwibutse nimba uri mushyashya hano nguhaye ikaze, nimba ugarutse hano kuri iyi YouTube channel uruwa agaciro, ndabigushimiye cyane. Nimba uri mushya kora subscribe kugira ngo tuzabane no mu zindi video z'ubutaha kadutangire. Turaza rero dukore hano dukoresha ino Google Chrome. Waba ufite iPhone, waba ufite Android, Google Chrome ni application buri wese yabona. Noneho ikintu dukora, turaza twandikemo studio.youtube.com. noneho duhite dukora hano kuri continue to studio. Nkuko mubibona bahita batugeza kuri dashboard ya YouTube channel yacu, ariko iyo dushaka twebwe ntabwo ari iyi ngiyi. Turaza dukore switch account. Twigire kuri iyi ngiyi yacu. Noneho rero ikintu dukora, tuza hano hasi hari akantu ka setting hano, aka ngaka, ugahita uza ugakora hano handitse channel. Murabona ko igihugu twari twarashyizemo ni Russia, kandi Russia ntago turi sure neza ko iri muri biriya bihugu biri monetize. Kuva noneho baranayifatiye ibihano, hari risk nyinshi yuko bazajya gukora monetize ugasanga bibaye ibibazo. Icyo dukora rero, turaza wenda dushaka ikindi gihugu. Twese abenshi dukunda gushyira muri United States, kandi kugira ngo ubirebe n'u Rwanda hano nta rurimo, icyerekana ko u Rwanda rwose rutari mu bihugu biri monetize. Turaza dukore hano kuri United States, noneho tuze dukore kuri save. Ubwo bivuze yuko ndamutse nje nkaza hano kuri YouTube, urabona ko YouTube yanjye iri muri United States of America. Noneho kugira ngo confirming neza, reka twongere dusubiremo rimwe, dukore kuri channel, dukore kuri United States, duhinduremo wenda dushyiremo United Kingdom. Okay, my bad, United Kingdom. Noneho dukore save, tugaruke. Urabona ko katu refreshing, kadusa n'abayikuramo.
tuze turebe ko byakunze. Urabona ko United Kingdom yajemo. Ndabashimiye rero ku muntu twabanye muri iyi video. Hanyuma nimba uri umusangwa hano, uri uw'agaciro, nimba uri mushya, kora subscribe kugira ngo ubutaha usabe uwa mbere mu kubona video. Ndabakunda cyane. See you in the next one.